paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agyaman na anana, tapi na utangan na. Basta sika, bebang. Bayadak tumatlaang, inton agsweldo nila kay ko. Inton katapusan ti panagsweldo na saan aya. Wala na. Nuyawat na ti sweldo na. Umay ko bayadan adagos ti utang ko. Manulaangan nga aldaw, agsweldudan. Ay wan, kagawad. 5 laangan nga aldaw, agsweldo dan. Nagadumo day ta grocery mo. Ay, inutang ko dayto iti tersena ni kagawad kwanang, nana. Na, mabalinan aya ti umutang. Sigud mo't mabalin. Apaya dinak mo't papautangan ngay. Mabalin, nana. Basta ibagam abayadam adagos, apaman nga agsweldo nila kay mo. Ay, kasta ti sikreto na. Ayun Siyak tupay. Kung nakabayadak inton agsweldo nila kay ko, inton katapusan. Iso ang pinautangan na kadagos. Kasta gayam. Wala na. Iso nga ang kamot umutangan. Daytoyan, di utangam, jipaut. Agyaman na kagawad. Kanom nga umay bayadan. Ay, inton makalako ak iti irek. Kaano ngay dayta? Makalawas laeng, makalako akon kagawad. Aya, Idagas ko adagos, apaman ang makalako ak. sige. Di mo kunaan, anapan kamot imutang di ta tersina ni Marikwanan. We, nana. At to'y tinutang ko, kompleto. Bagas kan si daan. Ken adapay na yung naakapek kan asukar. Narigatan kang imutang. Naglakan tupay. Basta imbagak abayadak adagos, na makalako ak iti irek. Kasta aya. Wen, nalaka nga umutang ka ni kagawad. Ingkamat padasan ti umutang, nana. Kumusta ngayon ti biyag, Maray? Kastoy lata maray. Nagsapa ka ng lukat ita Ado nga men, ti umay aggatang. Itayak pa'y dito'y tersina, Maray. Amok Kaluklukat ko pa'y laeng, addakan dita nakatugaw. Inururay ko amang lukat ka, Maray. Ay na, amok dayta. Kahit pautangan na mga roda na. Sika, ti pautangak, maray. Kano nagado akaru ba ti papautangam? Una, taada pagbayad da. Kasla ni Bebang. Agtrab-trabaho nila kay na. Iso asigurado nga adan to pagbayad na. Kahit siyak ngay. Pulos tupay adyak makita ang lumabas ni Titirsinak ni Kabadong ang mapanagtrabaho. Agbirbiro pa'y laeng iti pagtrabahuan na. Kat, no pautangan ka ita. Pangalaam to ngay iti pagbayad mo. Adan tumot Ay, narigat mari ti agpautang no awan pagbayad mo. Siya, di malugay. Ay, gagangay sa tibaa. Naimo. Malagip mo manan di kinabaakon. Gaputasaan ka, apautangan. Saan ako ngagsubsubli pa'y dito'y tersinam? Saan laeng? Saan laasi ka ti customer ko? Imaw! Baak ka talaga. Itakla nga umutan, di na pa'y kaya. Wow, nanato yan. Sino ti kasarsaritan? Kasarsaritak to'y bagay. Ha? Makakaungat kang sanay. Asino kumatisaan ang makaungat iti dayta kumaray? Di na pa'y kaya tapautangan. What? Ni Marim Akwanan. Asino kumapay ngay? Nakapoy ka laang akan kwana. Iso asan nakaakayat apautangan. Kahit si ka ngay, napigsa ka kadikan kwa na. Sak pahimati ko na. Ipanagnak ko kan ka napigsakan kwana. Anya ngay taramidaw. Mapanak umutang. Kagawad kwanang.
Apay, kwarog. Umutang man iti. Saan mo nga ituloy? Tasan ka apautangan? Ha? Apay ngay asaan? Bad record ka dito Tersinak. Anya? Kano pa yan na bad record ako nam? Ay nabayagan. Apay, italaang nga amaw. Naa? Apay ko mga agbali na ka bad record? Saan la dito Tersinak? Amin at Tersina dito kabildatan, bad record kan. Ha? Uy, jakan mo day ta Kayat mo aya nga ipaskil ko, tinagan mo ditoy. Ah, Asi ka, kat ado tinautang mo ditoy, adi mo pa'y nabayadan. uy, saan mo't kagawan? Kababain ka dagiti babalasang no mabasa da. Ay, talaga, anak kababaeng. Ay, hindi na kumamot ibabainin nanakwanang. Aw, anya, pinautangan na ka ni Kumari Kwanang. Saan, nana? Kunakan ka. Bad record ka no, iti Tersina na? Saan na taakayat apautangan? Ngam dagi jay daduma, papautangan na. Kitaam jay kaarubak ani bebang, pinautangan na. Kasta ka day? Iso nga da pilpilyin na apautangan day ta kumaray. Addan sa agpaisaw? At da favorite na. Katsan ada tati favorite na? Wan, ha? Madin sa daytoy amapaspasama ka. Talaga maday? Anya ti kayat mo kwaraw. Gubaten tanday ta tirsena na. Ay, agungat ani angle ka, oh. Kay pilpilyan na gayam ti papautangan na. Inakpagpasada, nana. Katsyak ngay mo. Anya ngay nga tatiramida. Mapan kayo agtrabaho kinitata ba daw? Sa mo ngamin ni tatam abadong. Iso kanulang ti para balay. Nana, nakitam ka din nila kay ko? Saan man? Kunak ano nakitam alimabas dito'y balayo. Napan man na nag-construction. Inal daw samot amapan agtrabaho. Ay, wala na. Iso adya utang me kan ni kagawad kwa nang nabayadan men. Ay kaambayat ano kasta. Wala na. Iso ang mapanak manen umutang. Na, utang ka mo lang utang ang. Uray tabay bayadak mat. Sika ngay nana. Nakautang ka kani kan ni kagawad kwa nang. Saan nga raw tadinak mo't kayat apautangan? Apay ngay. Kat kumarim mat nana. Ay na. Agyaman manen kagawad. Tapi nautangan na. Okay lang, bebang. Tanala kakamot, ngagbayad. Bayadak to inton kinsenas asweldo nila kay ko. Nawan, sige. Manulangan nga aldaw kat kinsenasan. Saan nakamao mga agpautang kadagitin alaka, ngagbayad. Ay, maruruda kun talaga. Apay na natuyang. Pinautangan manun ni Marikwanang ni Bebang. Sapay iranranta na ti lumabas-labas ijay ayan kaw. Ay, talaga asaan na taakayat apautangan ni kagawad kwanang. Siyak pa'y mo't ako mari na ti di na kayat apautangan. Iswa ka na yung nakagpasada. Tapno mabayadak amin nga utang ko ijay Tersina na. Katsanak to na bad record. Aya, Isu lang ti amo kapamuspusan, nana. Nga mga ngamin no ipaskil lang to tinagan ka. Kat mabasa di balasang ar-armay. ay sus, kababainan ano kasta. Itaman ti, nagado ti inutang ko di Tersina ni kagawad ko na. Nga raw, Drigaur. Nasingpait kan naanos kada kami kan jepot ni kagawad ko na. Wala, tamakabaybayad kayo iti utang yung kankwana. Kuna naman, nga ipaskil na kano tinagan na iti saan nga agbaybayan. Ha? Imbaga na dahi ta? One chip, ni, apa yan nakitot ka? Kat no ado ti utang ko iti Tersina na. Ay, kat karaman mo't nga rin tinagan mo ka na iti maipaskil Waraw, agpaspasada ka kaday. Katwain, napay ka dahi. Ituludnak man ijay ilay.
Mapanak man agpalista tag trabaho akman man. Ha? Nagtrabaho kan? Una, tamasadot mo't ni Badung kung agtrabaho. Siyak mo't ti ibaon na. Ay, kito may kangarudan ha. Tay tulod ka ni Jay Ilay. Wen lata no ada ka sa pulan yaw. Umay kayo lata umutang dito tersinak. Day taman ti kayat bikin ka kagawan. Hanggang sakbay nga umutang akmanay. Bayad akpay ba't aji utang ka? Ayuan ayan na dyan lista Nay, adamot na nakapaskil ang nagnagan dito isang wanan ti tersenam kagawan. Wen. Naganda giti natiwad ngagbayad. Number 1 pa tinagan ni Chief Kwarong. Kat isumat ngamin ti kadakkelan iti utang. Aya. Nanay. Agasam nga dito kadakkel ti utang na. Imbagak ideng agbayad. Ngam di nakmat ikan kanaw. Iso akastan ati inaramig kaw. Ay, agbayad mo't siguro ni Chief Kwarong kagawa. Isumat lagayam nga agtuk-tuk-tukak di tabalayo. Ngam awan ti sumungsong bat, nana. Napanak nagtrabaho ijay ilay. Awan ni tata ba daw? Nakaturog no kastoy amalam. Itibigat ngay. Nakaturog lata. Ay, nagmayatan ti biyag na, nana. Jak mo't mauray nga gunay. Iso asyak latan at agtrabahan. Ay, kat nasayat, ano kasta, nana? Apay, anyang amin ti kasapulam tagtuk-tuk-tuk ka. Ay, kat, kumustaan ka lang mat, nana? Nay, napan ka man gaya mo nag-grocery. Ay, nana. Imutang ak gayam di tatirsena ni kagawad kuanang. Kat naistorya na, akanayon nakakano ang makita nga agpailay. Amuna nga tan, amapanak agtrab-trabahaw. Ay, amangan no di na payam mo. Payam, ta istorya agtukan kuana, nana. Kagawad, irisumon tinagan ko di talistan nga impaskil mau. Tapay kumaga irisag. Umaya ko nagbayad iti utang ka. Ay, kastaya. Aguray ka, ta ikatagday talistaan. Kat irisag tinagan mo. Isutin nyo urno nga. Ay, ay, mayat no kasta. Amin ko mga dautang na, kat umay agbayad. O, di awanan ti maipaskel tinagan na. Isuntukit di tirason na sana ka makarami ti balasang. Isu nga raw nga ikatukon tinagan mo. Umay kan, marituyang. Saan mon alabsan, to'y tersina? Adda sa balya papanak maray. Anya aya ti utangam. Sanak nga umutang. Umay ka kindain. Pautangan ka. Umay kan. Na, pautangan nakitan. Amok nga men nga dan trabaho. Kat sigurado ang makabayad kantaw. Nasabat ko ni Nana Toyang, kat nakaisam mat anagawid, kagawad. Pinautang akon. Ta amok nga da pagbayad na. Ay, tadamot ng trabaho na. Nasaya at ti pa nagkumari mi ita. Kaya't yung asawan, saan na kan akos ko silapan? Ay saanan Agkinkin na awatan kamen. Ay, kat, nasaya at ano kasta, Nana? Wen nasaya aton ti panaglangan mi adto ha. Ni Kapitan Enteng. Ay, mayak tiyaw awis da Philip ken Norman. Anaam-amuta dito'y ilay maray. Wen nga rod, mare. Sakit nagtataur da pay. Ken babaro da pay. Wen nga rod. Ay na. Kasla imubing terinak. Gaputa isuuna ti kakuy-kuyog ta. Wen nga raw, sakit nag-sweet da. Nagtataer da. Wen nga raw, nagtataur da. Ala, agawid tan, mare. Kat makisinarak tamanin ka na kwada. Inton addan tong kwarta ta.
Wen maray. Ay na. Nukas kasano. Aduntong ti kwartata. Wen maray. Kat magatang kunto amin akayat ko. Anya ngay tigatangam to maray. Agatangak iti pagpapintas kan pagpaubay. Uray siya. Gumatangak iti pagpapudaw. Ay! Sana dakas, Maray. Ala, Maray, pumanaw tan dito'y parkay. Agawid tan. Inta pa'y agmerienda. Sakbay nga agawid ta. Nay, da kayo mati masabat ka o antibanang. Nanatuyang, papananyaw. Ay kat, aglakwat siya Wan kwaraw. Nagmayat nagpaspasyar. Putawan dag iti asawa yaw. Pumanasyar kayo matay. Nagmayat to pa'y. Ay, nuada ni Uncle Mo. Ay, paritan naktaw, iti kayat ko apapanan. Uray ni badungkaw. Di nakpalubusan iti kayat ko apapanan. Sa dino nga ro ti papananyaw. Dita kabangibang abarangay. At the friends mi ijay akasin nabat may. Ala, inkamin kwaraw. Di kan manakta. Chief Kwaraw, adda nang ngagkwachismis may papan kami anten. Uray siyak, Chief. Adamot nang nagkuachismis, may papan kadakwada kan nanatuyang. Ha? Anya ya day ta chismes. Kat mo adda kano ka holding hands da. Ah, Babaruda ka no pa'y. babaraw. Ka-holding hands da antibanang kananatuyang. Kasta tinangagmi apag sasaritaan da diti barangay tayo, Chief. Puno nga ta, Chief. Bakit damit tay? Amudan ti madikan mayat. Bayaan nyo lat ta idaan. Unak no awan ka dito'y balay, awan tay. Apay ka di nga da ka, Kwarog. Sip-sipu tam ka de, ti panagawid ka. Saan mo't kit di aantay? Naira na lang alimabasak. Kit nakita ka nakasilaw dito'y balkonyaw. Narabiyan ka naggapoy di balay darigaor. Ay, nabanugak. Ay, ingkaman kit di agluto. Tauray dito'y kan balay amang rabi Sige aantay. Adama sida ijay ref. Makaamukan no anya ti ilutom. Ayaban naktulatan inton makaluto ka. Unantay. Ay, win gayam. Talo tayo amangan. Iso anayunam ti ilutom. Ha? Nga sino ti may katlaw antay? Ni Marituyang. Napanla nagpulas. Kat umay to dito'y balay inton madamdama. Sige aantay. Sige, mangantayaw. Ay, nagmayat matan ti kastoyabyan. At dapay tagaluto tamaray. Ay, katuwen Mare. Ay, imbag tayo may ni Kwarog. Taiso tinagluto. Mangantayaw. Ay, sus! Nagimasan ti sidaan. Adobo at chicken. Win Mare. Ay na, naglaing ni Kwarog nga agluto. Kunamsa. Wan gayam. Sa dino nga'y tinaturturong yu iti aldaw. Nagpaspasyaran niyaw. Di mo damagan, Kwarog. Alakit din. Mangantay lata. Antay. Ayan nan nga'y tayo naglakwam iti baboy ma. Inbangkaw. Nagadukit din adamdamagam. Ayah, Kwarog. Ayawanan bibiyang mo iti dayta kwaraw. Alakit din. Mangantayaw. Di mo dadaulan ti ganas mi amangan. Nagimas. Kwarog, sa dino ti kanayon apapapan ng damariban ang kan Marituyang. Nga pa'y, di mo amaw na. Kat kukumarim ida. Saan da nga rudan nga umumay dito'y tersinak, iso ang mas daawak. Agpaspasyar da ka nung amain. Ay kat dumagas dalat ta kumaa dito'y tersinak. Sanda masangaw. Gaputan na patag kadakwada ti oras da. Kas ita, rimwarda manay. Apay nga ta adidak isurot iti pagnada. Padahas mga ibaga kadakwada, nana, iti kasta.
Maduktalam no sa dino ti papananda. Jepot, dananabanang ka na natuyang. Kita mo, Adda ka kuyog da lalaki. Adda yung aubing dagi dyan ng isuda. Nakasalabay da pa'y kadakwada. tagitsadan, umadayudan. Ne. Pagturungan dan ngay. Kaslamat iti hotel. Ay, umay ka. Surutan tayo da. Sige, ibidyo tapay ida. Mara, ayan ngayon da Philip ken Norman. Ay, apa man ang naala dati kwartata. Kat kunada nga aguray ta dito'y paraangan ti hotel. Swerte ta talaga, Maray. Agasam nga'y taag subli kada taag doble ti kwartata. Wen Maray, isong adda sirbi na ti kanayon ta apanagpasyar. Ta nasalaw ta da Philip ken Norman. Ala urayon tabiit idan. Takunada mo't nga agsubli da adagaws. Kunada mat, asumrek tayo dito'y a hotel. Anya nga'y ti aramiden tayo dito'y hotel, Maray. Basta kunada mat, asumrek tayo dito'y hotel. Ay! Na, apay ang nagkatawa ka, Maray. I like it! Na, anya ti I like it nga ibagbaga, Maray. Go! No problem! I like it! Na, anya ti ibagbaga mo, Maray. Jepot, itay pala ang dananabanang ka na natuyang ni tasango ti hotel. Katawa ni Nana Tuyang. Kaslan naragsak mag. Anya nga tati pakaragsakan na. Huwag nga raw. Sampay mo nagsubli ti dua lalaki akakadwada. Ay, anya nga tadya inyawad da kadagiti lalaki. Rigor, Nga ron, paslamot sobre. paliiwan taman ida. Aging gangag subli dagiti dua lalaki. Nay, apay ngay, Maray. Saan mo ten nga agsubli da Philip ken Norman? Un nga rod, Maray. Itay tapay dito'y sango ti hotel nga agururay. Uray kumano imunag tayo pay, tadita unag ti pangurayan ta kadakwada. Ay, urayan talabiit idan. Takunadamot nga dalabiit kasarita da atao. Ti kanu boss tayo. Un nga rod. Yam amudan to kanu kadata ti bustayaw. Kat mabalain amang tedpay iti bonus. Ay, sapay kumangarod ta kasta Ay madubli lang arudan ti kwartata. Ada pa'y bonus ta. Ay, nagsaya atin no kasta, Maray. Anya nga oras nga agsublida. Nabayagtan ditaw nga gururay. Anya ka diti aramiden nyo adwa dito isango ti hotel. Ha? Adda urayan may security guard. Manon nga oras yo dito isango ti hotel Adda ka di daka sa panggapyo. Awan. Ay, awan, sir. Kapitan ti asawak ije barangay Kabildatan. Agarami dakit din iti dakas. Ala, pumanaw kayon dito Saan dito iti pagistambayan nyo? Adda nga urayan may. Saan dito iti pagurayan nyo? Ala, pumanaw kayon dito Masipnutantan dito, Jepot. Huwag nga raw. Gapo iti pinagpalpaliw ta kada Nana Tuyang ken Nana Banang. Saan ta na nakapasada? Kita ang tananatuyang ka na nabana. At dalat tayo ti sango ti hotel. Pinapanaw ida ti security guard. Ngam nagsubli da manan. Sabi ka, si gantay dan. Kakasarita taman ida. Alaman Rigor, intan. Asik gantay da. Awanan Saan na kayo nasublian dagiti lalaki akakadwayaw? Kamalay ti narami Joe. Apeng intedyo ka nakuha na ti kwartayaw. Intaray dan Ha?
Imposible ah. Awanin, niskam kayo, nana. Sigurado ah. Imposible ah. Kano nagsuwit da pa'y kada kamay, akas laka relasyon da kamay, tanakasalabay da pa'y kada kamay. Ay nananatuyang, intaraydan di kwartayaw. Ay, saan ang mabalin? Ay, kasanuitan, marituyan. Ah, Awagan nyo iday ti cellphone da ah. Ay, itay pa'y nga awagak ti numero da. Ngam cannot be reached mat. one nga raw out of order man. Ha? Anyang out of order nana. Ah, saan nga rin na makunta? Coverage. Ay, awanan. Nayaw awanan tay bayad ti baboy ka. Ay, uray siya maray. Ay, di pinaglakwak iti opat na kaldeng ni Badungkaw. Ayaw hanan maray. Nais kaming tansangag paisaw. Sana na-scamin, nana. Na-scam. Awanan ti kwartayo. Intaraydan. Ala ka, antay. Paingamin na makihul-holding hands kay ti sa balay. Ha? Kat mo kasta ti damag dito'y kabildatan. At da ka nung nakakita ka da kayo jay ilay. At da yung ubing dagiti ka holding hands yung kininanatuyang. Ay, kwa. Friends mila ang dagijay. Ang isudamat gayam ti mangitaray ti kwartame. Mayawaan na. No apay nga na pumanasyar kayaw. Wen nga rod. Ay, anya matan. Na-scam kayaw, antay. Sayang ti kwartayaw. Ay na, naimbag nga rod ta saan da nga insurot iti panagpaspasyaw. Taama nga nooray siya kat na scam. Ay, nais-coming kami nga road maray. Na-scam. Saan na-scamming? Ay, basta, kasjay maray. Iso nga ita. Ay, ang pangparikuta kaun no pangalaki te kwarta. Takalding ni badong ko tay inlakaw ka. Kay tantumat nga may naglaka kayo anamatay. Gapo ta nagtataer dagiti na ngay ayo kada kayo. Namati kayo matan adagaw. Kunada nga agdubli ka no ti kwartamay, no agsubli ka da kamay. Kun agawis kami kanong to iti kakadwami nga agmiyembro iti dayta grupa. Isu nga ita. Saan kayon abasta mamatpatay? Nang runa, no kwarta ti pagsasartaan. Ay, wan nga rod maray. Ay, agparikutak itan. Tawan may pakitakin ni badong ko abayad dagiti kalding na ngayon lakaw. Dayta itan, tidakes na. Mga notalyan nak ni badungkaw, manipod ulo aging gagsaka. Sana kalaad nga ipurwak. Ay! Pagbalinan na ka akampusaw, Wan maray! mala. Sa ganaam dayta apagtang maray. Ah, jakam na niya tirumbang nga ramihidak maray. Sa pampanaw ni Marituyang maray. In may imutang itibagas kan si daun na. Tanaybus kanot kwartana. Kaslagkap sa utak, maray. Anya nga rod ngay. Sana balikan ka. Tamis mo a kwartam tinapukaw. Ngam ni Marituyang ngay. Kwarta ni Kabadong tinapukaw. Ngamen, kaldeng ni Badong na dagitiin lako na. Agungat latamot ani inteng, maray. Sa pulan na, tibingay na. Ta isumot ti kaadwan anang pakpakan ije baboy ko. Isupay ti mapan mangala iti balangag nga iluto na akanan ti baboy. Sabagay Agungat dagiti asawa yaw. Tamasayangan da iti kwarta ana iskam. Dagijay nga men alalaki. No apay anam mo mi pay laida. Uray na amamuyo ida. Basta saan kayo kuma nagpalukaw. Wen nga rod, maray.
Nagpaluko kami kadagijay natataer alalaki. Nakaumay ka mahet marituyang. Adda ka di bagam. Ay, malidlid ayak ngamin, Maray. Takasanaw, dakulagatan jay na iskaming kanya. Uray siyak maray. Dakkel met agatad jay bayad ti baboy ko anaungaw. Sayang pa'y dagiti bambannog mi kan ni Inteng. Sayang ti kwarta a pinagpuunan me. Dagijay dua na tataer alalaki, Maray. Naragsak da nga ta iti naramid da kadata. Ay kat nalabit akas ta Naragsak da nga uray mangluko da. Basta makakwarta da. Ay, awanan, Maribanang. Sayang tinaglakwak kadagiti kalding ni Badungkaw tanais kamay. Nais ka, Maray. Saan ang nais kaming? Ay, sumula nga sumaray. Sayang pa iti kwarta. Ay, sayang nga talaga, Maray. Ay, santa lakuman na kundi pasyar. Tapno santa anaam mo da Philip ken Norman. Nagitis kamay. Scammers, Maray. Saan nga scamming? Ay, Maribanang! Awanan dyan naglakwak ka dagiti kalding ni Badungkaw. Ay, sayang! Ay, Awanan, dyan naglakwak iti baboy ko. Sayang! sayang na sayang talaga. Hindi na mauulit, Maray. Hindi na. Ay, sayang na sayang talaga. Ni Kapitan Enteng. Chip Kwarog, pinatuloy ka din ni Uncle mo tinapanay lugar ti kasinsin na. Wain rigaur. Kasapulan dan ni Uncle Ijay. Ta iso kano ti makaamo ka dagiti beddeng ti daga dagiti kakasinsin na. Inton kwan, nagriridan nga po iti daga. Day tangarot ti parikaut. Adu ti saan nga kikinaawatan ka po iti daga. Inted ni Apo Diyos sa pagyanan tayo, ng pag-aapaan mo't ti tao. Sana maliklikan ti apa. No adda dagiti agum a tao. Makibingay kadimot ni Uncle mo iti daga na panana. Diyan mo akin ni Uncle. Saan ko matadinhamagan ni dinagrubwat. Saan ka matkit di nga agum ako araw? Ngay, sikamot ti masabat ka o manang Berta. Ay, wan, Kwarog. Ay, adda ka din ni Kapitan Inteng. Ay, awan ni Uncle. Apay ka day. Masurunak iti inaramid ni Bakit Tuyang. Ha? Anya man ang tinaramid ni Nana Tuyang ay? Inyalis na kit den, timuhon iti beddeng medya bangkag. Anya? Apay ngay inyalis na. Jak manamukan kwa na. Inyalis na kit din. Anya ngay ti panggap na, tapay ngay inyalis na. Tapno lumawa siguro ti kukwa na Sino ti kasarsaritam itay, Kwarog? Ni man manang Berta. Anya ka di timbangana, takas lang makapuntot pa'y. Kaya't na makasarita ni Uncle. Ang awan mo't ni Uncle. Anya nga tati ibagana ka ni Kapitan. May papankin ni Nana Tuyang Inyalis na kanong amin timuhon da iti bangkag da. Anya? Ay, madimot ano kasta nga yalis na timuhon da. Awan ari gaur. Uray siyak akit makapungtutak Nuyalis da timuhon iti nagbeddengan. Kagawad pa na. Saan ka di pa na panimanang Berta ni Barangay Hall? Awan pa'y matrigor. Ada ka di rumba nga umay na ibaga kanyak. Kunana ka no ka ni Chief Kwarog ang masuron ka ni Nanatuyang. Tanyalis na timuhon da. Anya, inyalis na timohon. Ay, mading aramid dayta. Inaagaw. Isungarot na masuron ni Manang Berta ka ni Nanatuyang. Ay, kasarita taman ni Marituyang no umay dito tersinak. Adalok-loko ni Nanatuyang no daduma. Angam no mangyali si timuhon. Ay, sabali asaritaan na dyan.
Ay, wad nga rod Nalabas mat nga arami ti mangyalis iti mohon. Dahil tatay kunada nga agom iti daga. Kababa inti maawagan iti agom iti daga. At ka di inaramid mo kini Berta. Apa na kami suot, iti nagsabat kami, iti bangkag. Anya kumangay, taramidag kan kwa na. Kitapay nga, anak kami suot, iti nagsabat kami. Di pa'y nakisao kanyat. Anya ngay ti makagapaw, apay anak kami suot ako nam. Ay padasam to akasarita, no dakit gurgurain na kadata. Ay man, damagak no anya ti kinagura na. At dalaki di kinagura na. Sigod kay, anaragsak, nagsabat kami. Man, naragsak ni Berta. Saan anak kami suot no masabat di tadalan? At dapat jay lumiklik iti dalan. Anya ka diti basol miking ka. Pelik-liklikan nak no agsabat ta. Damagam ti asawam analaeng. Dinamag ko king kwa na, kitawan magkano ti amuna. Ibagamitin tapno mapagsasaritaan tayo no niya dayta. Ijay tayon to barangay hall nga agsasango. No di mo ibaga, akit pasensya. Kaya't kumay amamuan. Mabaling nyo mga ilibak no dito'y laang dalam ti pangibaga Mabalin mo't apagsaritaan, nga uray saanan adumanon iti barangay hall. No nyaman dayta Ijayan barangay hall. Tapno adda si sasangaw nga opisyalize. Ngamawan pa ni parinteng. Nagitilag, kakagawad na. May sama dayjay kapitan. Anya launay ti papanan na. Takanayon lang awan. Nagsabat kami kan ni Berta. Kit kuna na nga, kita tayo kano iti barangay hall. Na, anya nga tangay ti basol takun kwa na. Kung nakidi nagapa kayaw. Kunam mo saan. Anya kumangay ti pagapaan may. Ay, mas dawak man na tao. Di na mangarod ibaga. Masapol pa nga, idano na di barangay hall. Kitawan mo di parinteng. No agpaayab da, ay ka mapanta Inta sumbatan no anya ti ibagbaga na ngay naramid ta. Ay, unay mo dayjay abertan. Kaya napay tigulaw. Ngam ti maornos na nyaman dayjay. Pagsidsid daawon na dayjay babae. Oray kumaa, no adda malagip ko ngay naramid ka katawan mo. Purmali na nagdarom ni Manang Berta, Rigaur. Nakarumot nga pinti naramid ni nanatuyang iti mohon. Napanakat inyalis Unyaraud. No siya, jak maaramid ti kasday. Awan sapay mo't nangaramid dito iti kasta. Awan pa'y malagip ko akasta. Kaano da ngay ngagsasango iti barangay hall, Chief Kwaraw? Inton madamdaman Isungor nga nakibaga kininanatuyang, tamapandan iti barangay hall. Kapilitan na nagiti kagawad ti mangsango kanakwada. Awan kat nga ron ni Kapitan. Kapilitan tanay. Agganat mo't ni Manang Berta. Pinayaban kayo nga oray awan ni Kapitan, takayat ni Berta ang malawlawagan ti parikot, marituyang, kabadong. Mas daaw kami nga raw, mari kagawad. Damagan ni Badungkaw no anya ti basulmal, di na mo ibaga. Agsaw ka, Berta. Anya ka di ti ibagbagam abasol, da marituyang, kan kabadong. Timuhon iti puon ti garatilis a boundary may katawanan. Kaawatan nga inyalis da. Nakitam ka day nga inyalis may. Asino ka na kamay tinangyalis? Saan ko nakita? Ang magnaaya timuhon nga umalis no awan tinangyalis. Agpabasol kay ti di mo nakita. Sa dinaw ti malisan timuhon ako nam. Amok ngay no nang ikabilan niyo. Awang maijayan. Masapol nga intayo kitaan, no ayan ti kunkunam amuhon. Intayo nga raw dinton malang, tanay napudutan. Kalpasan ti pangal daw mapantayaw. Umanugot kayaw, marituyang kan kabadong, mapantayo inton malang. Ay kitwin tapno malawlawagan, no ayan ti bagbaga na amuhod. Anya nga ti resulta ti nagsasaritaan niya, Chief Kwaraw. Agribak mo't ni nanatuyang. Kat kuna ni Manang Berta at talaga nayalays. Tawan mo't ni Jay Muhaw. Di na pala aminan sa dumawad ti pamakawan tapno mabit ti saritaan. Uy nga raw.
May ramraman pa idatawa mapan mangsa Paul. No sa dino tinangyalisan da iti day di amuhaon. No kung may baga ni nanatuyang ti ayan day ta amuhon, di nalpas ti saritaan. Win nga raud. Makapaso raw. Mapan kami inton malami di bangkag na ta sapulin mi kano di muhaon. Anusan trabaho tayo kat nga day ta. Anyay nga raud. Uray makapasa raw. Anusan? Nanakwanang, lakwandak man iti mantika, tanay. Awan pang pritok, iti iprit-pritaw. Dai masa katipritwam. Tayo man nabatbati abangaws. Imbag lang da si daik mait. Wan gayam, mabayag kadipay ni Kapitana. Nalalaing nga magsital no adda kasaw. Numabalin lang kumakitagawi dahin. Hanggang jak amo ano ka ano nga gaway. Tanay, anong timang sapsapol kan kuana? Wan nga raw asikaswan na kumaday takaso da barituyang. Sumurot ka kaday, numapan mi kitain timuhaon. Kapilitan ta trabaho kat nga raw. Ngam no ibaga ni Marituyang ti ayan timohon ay mabibit kuma. Day tamot ko matibagak. Iso ang masuruna. Mabannog tayo pa ilang mapaniti bangkag. Uray siyak. Adamot suron kaw kan ni Marituyang no daduma. Ita taadda tayon diti bangkagyaw. Sa di no tisigod nga ayan timohon. Ti amaw kat dito'y puon ti garatilays. Ngam nabwal magayam idi bagyo ti kayaw. Ayan nga iti muhaon. Iji nangyalisan nyo ati ibagayaw. Tay subli tayo dito'y sigod nga ayan na. Tapno malpasain. Di ka di makaawat ko araw. Awan ti inyalis kaw kung alang rudaw. Gait, ayan na ngay nga raud. Apay nga awan di taoy. Nabwal da ito'y puon ti garatilays idi nagbagyaw. Ang mga nuna isuraw. Birukan tayo iti aglawlaw ti puon ti garatilays. Sige nga raud. Amin tayaw. Agbiraw. Malang raw, agbirok tayo. Iso ka di dayday. Imatidog asimintaw ang nasuratan ni TPS. Waon ka ba dong? Isuday ta. Nangalaam? Napandagan ba dito'y nabuwala garatilays? Kanya ka di kata sa Wonday ta PS. Philippine Survey ti kayat na asawon day ta. In kabil tinang rukod a sorbiyor. Pabasulan da kidin anang yalis. Ay just kayaw. Jay bagyaw ti pabasulan yaw. Saan kat asya? Iso asi ka, Berta. Di bagyaw, ti misuutam. Saan kit ada kami kanituyang kaw? Ay, kwa. Suray. Jak ngamin makita timuhon. Kunak ano ni Marituyang takanayon ko ngamin ang makita ditaw. Sakbay ngagpabasol ka. Kita umpay ngaw mo na ha? Nawatam? Ay, suray, Maray. Saanan ang maulay? Damot gayam jay mohon ide ponti garatilays. Saan ka di anayalis? Imalis tanabwal mat ti ponti garatilis idi nagbagyaw. Mabalin na naisurot iti ramaut. Okay. Anya, iti ko na ni nanatuyang, hindi nasarakan nyo timohon. Ay kat masuro na. Kinusilapan nakpay nga raud. Idi imbagak nga ibaganan no sa dino tinangyalisan na iti muhaon. Kunak man no nayalis. Nabainanak pa yung raud. Awan mo gayam basol jay tao. Napabasol la di na oras. Namati tayo adagos, iti imbaga na niya, bakit Berta? Win nga raud. Di tayo pa'y mat pinanagnagan. Hinusgahan tayo ni nanatuyang. Imbaglaki dahin ta nakitam timuhon. Pagbalinin datakidin nga agum iti daga. Un nga rod. Ay, daytoy mo't Berta. Inwarwaras nan nga, inyalis ta ka no timuhaw. Ore di na pa'y mo napanagnagan. Ay, inakman ijay ayan dagiti ko kumaray. Ang mga nupati isudak na mati damag. Kaslakas tamat, ti panagkita kadakwada. Kasla mamati da, marami ta da dya kalukwan. Ngamrimwar mutlaang ti kinapudnaw asaan anayalays. Un mo't kidi Saan da nakatagaray, hindi nasaraka kong timuhan. Nang runa da dya Berta. Makaibas-basi basakit iti muhon kun kwa na.
Ngam nadagsan mo ngamin timuon. Kagawad ko nang. Mamati ka kaditi imbaga ni Birta, ngayon nyalis ni Nana Tuyang Timohonda. Ay, bakod sinsya, nga rod. Takinapudno na kat namati ak. Uray sak nga raw. Namati akla adagaw sa idi imbaga ni Manang Birta day jay. No agkita kami kan ni Marituyang, ay agkid dawak iti dispensar. Gaputa nagdua-dua ak. Ay uray siya kagawad. Madi ti mamati adagos iti ibaga ti taaw, no di pa'y napaniknakan. Pudno dayta. Leksyon kada dayta. Uy nga raw, amok taon ninton maminsan. Good morning, Kwaraw. Aw, good morning mate, Nana Tuyang. Kumusta ka ngay? Ay, na-stressak. Nalipat akong dayjay. Nagsuri mo ito ni Berta. Ay, dispensarin nakmat Nana Tuyang. Nagdwa-dwa akmat kan ka. Kunak no maaramid mo day jay. Ay na, uray na lawat ti dagam. Jay tumula pa kaikalyan laang tilungon mo, ti makuna ako kamtaw. Ay, pudno day ta. Saan tayo mo't ama itugot ti daga no matay tayaw? Pudnaw Kwaraw. Iso asyak. Diyak kaya ti agagom iti daga ti sabalay. Ngam no apay mo nga datao ano mabaleng kat kukwa na amin na daga. Adun to ba'y dagitag kakabsat nga agririri gapo iti daga. Pudno takunam. Adong tinadamag anagririre gapo iti daga. Mangipakita, ang napatpatag kadakwada ti daga ngam ti panagkakabsat da. Ngarud banag asaan arumpang. Saan ka day, Kwaraw? Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?